Čisto narode, evo nas u novom videu. Ovo je znači jedan competitive solo queue competitive, znači preko Smurf accounta, ovo mi je Smurf. Vidiš i na njemu neki skin, ovo ima vjeromaj. Tako da ovo će biti znači bez zeta, bez ikakvih znači zajebancija. Samo znači čist competitive, sve runde, znači sve idemo. Kome je interesantno ne gleda, kome nije ne mora, znači nije bitno. Ovo znači snimam svoju dušu, onako opušteni video. Hello team. Opa, zrno brate, ko što bi rekao onaj sila. Tu riješio sam dvojicu. Ovo inače gol nova 1. Smurf gol nova 1. Tako da idemo. Dvojicu i babo pokajmačio. Jes, dobar diko je puteli. Kad je bomba? Bomba te baza. I on je u te bazi. Pa ajmo da ga pokajmačimo. Braca. Eto ga, to je to. Ajmo, znači, započet ćemo sa jednom Tanžarom. I'm going B ramp. Nema nikog mikrofona, boli nas Karina. Jebone nupičku. Šut sad. Pa sa ovo. Jebone. Odi majku li ti jebem. Inače jutro je pa puno ne pričam. To! Plant the bomb! Shut up. Ništa, shiftanje je za pičke. Ajmo, jedan. To je to. Jedan je pao. Inače, na onom pravom profilu sam sine spičku jedno $4 na ove bokerice. Ali na ovome su mi one ružni, one. Be careful, let's all make it home tonight. Bruda prodao kalaš, uzo, brate, koliko sam uzeo, sve one moguće Tanžare i uzo Negevera. Ima, možete vidjeti u videu, ima. Evo, da su se malo sjebali, razumiješ. Ali, sve u svemu, ako pederčina izleti, gotovi. Bar se nada. Opa, to je to. Flashbang. It's A. Ej. Throwing flashbang. Using the bomb. Može def, to je to. Može Kalenderović, Znači, s kalašem nisam igrao, ima jedno 5 godina. Ali ne vezi. Viš ti ovaj je dobar drop, pa je ovan kurac. Ne dam nikom ništa. Let's go, people.
Vidi ovaj gdje ide savjet, evo. Jebo sve svoje. Smoke. Bravo, Bruda. Neću džabat drožit bombe. Znači... Što ovaj moj ima kontrol, ode malo napolje. Da vidimo. Vidimo šta će reći ovaj napolju, ode B. Probably B. Da nije ovdje se u kempu jebo sve svoje. Vidi ovaj piše da je B. Grenade. Pa ja znamo da je se ukempala 50. Bravo. Bravo. Uj, čovjek 11 kilova, bog te. Što vam mislim easy win, easy game. Grab your gear. Let's go. Za sad 0 smrti. Odlično. Pasao, op. Uff, joj, smoka. Grenade. Molotov. Baba će njih s Kalenderovićem riješt. Jebo. I što da ja, kroz secret. Dobar ovaj MC Gibraltar, ovaj što igra. Ovdje znači bilo boj. A jebem vam, nenu vam jebem. Nikog ne ubijem s ovim kalašom. Vidite kako ja koristim ovaj kalaš, kako je meni jebeno. Evo vam ba kurac, momci, ne možete od mene ništa da... Mrš! Let's go. Drop ti Karina, znači ovo ja igram solo, nema dropa, nema brate, ja sam škrt. Idem opet, 360, no smoke! Oj, 360, no smoke. Pasao je bačini, Znači baba će zvizgu ovdje napraviti. The bomb was A. Pasa je bačini. Ne, brate, ja dok ne uzmem negdje. Throwing flashbang. What are you trying to do? Čuj ti dijeta, zna pričat. Joj, brat. Pasao. Ujeba nam čovjek mati. Heaven, šta je Heaven, bruda? Šalim se, ba znam šta je Heaven. Deploying flashbang. E jebo ti flash mater u pičku. Jebo ti flash mater da ti jebo. Fuck you and your flash. Jebo ti familiju u pičku. Cine što mrzimo je flashove u igrici. Najmrža mi je stvar kad neko flash ima jebani. Posrani. Let's go. Jebo ga, flash ga jebo u pičku. Smoke. Throwing Ajmo smoke. malo smoke. Ujebo što sam ga sjebo. A, eno neki moj bruda. Evo ti Karina. Sam tu sam sebe flashao materi. Oh my god, I'm so sorry. No guys, I'm gonna clutch. I'm so sorry. They are going to see what is Negev now. Sad ću im bolan jeba mater, pa ne meraš ti mene, ne možeš se sa mnom prepucavaš se tiče ovih krmača i puškomitraljeza. Move it.
Ne mogu se oni sa mnom prepucavat kad je taj Green doesn't want kurac to drop. palac pita. Flashbang. Truda, možda ću malo previše agresivno otići, ali nema veze. Movement on A. Odi mamu ti jebem, odi! Odi pičku! Ne možeš se sa mnom prepucavat ba s negevom, ne možeš, i sa tanđarama, ne možeš brate, i sa zumarama, ne možeš, znači, moraš biti jači u kalašu, u M, znači tu sam MC. Tu sam slab ko kurac. Nekad sam možda i bio bolji. Ali što se tiče Negeva, što se tiče M249, što se tiče nove, što se tiče XM-a, što se tiče onoga Sodofa i tih zajebancija, tu sam, znači, glavni. Bože. Let's move out. Kaže, can you drop, ajde. Ne može brate, dropovi su na pičke. Throwing E, fire. hajde da vidimo, da se oprobamo, kurat ćemo se mi probat, nemam blage veze sa AWP-om. Prije sam bio bolji sa scoutom nek sa AWP-om. Nema teorije, nema. On u Zumar više s njom sam znači baba. Kad ja nju uzmem u ruke, to je znači, to su priče. Tu i ga jednu, ko što bi rekao, The za bomb was moj, kaj A. zrnadije. Zrno, begi, brate. Can you drop me that SG, I drop you M4. Thanks. Thank you. Let's go. E sad će im jeba materi. Sad će im se najeba materi s ovim, znači... Bože. Deploying flashbang. Tu sam nešto danas slab, ne znam. Down smoke. Znači ovo mi je... Ono kad brata neće killovi. Pop flash! Plenta mamu li jeba. Flashbang. Evo ti Karina. Defusing. Ja sam rekao, ja kad Oh, I uzmem... didn't know you could go through that thing to A. Ništa momci. Aj babi, šta im čini? Ne znam, Yeah, the brate. vent. Babo, šta im radi? To su, znači, to su priče. Deploying decoy. It's the first time I play on Nuke on competitive. Usually I go wingman. Throwing fire. Šta će svi napad? Jel ovo bot, sine? Ovo i bota, ne mogu to da jaram. Bomb! Ej, bombe i kurca. They are B, I guess. Ništa nemam se, a šta zajebavat, ubiju me, idemo na rizik. Imam, imam. Ajmo sad, znači, moje sposobnosti iz wingmana su ove. Molotov. Gdje je bomba? Bomba! Bombe! O jebuti! Oj, niđe infa, niđe ništa, sine. Back.
Ovo i bomba na A bila, pa majku vam jebe, morate li info dat. Koji idioti u pičku. Ne vezi. Nice, man, nice. Ovo će da bude brzo game, znači ovo će da bude jebačina u 3 čina. Smoke. Opa, brat. Nice, man, zrno. Grenade out. Ovo jebaba mati. Ma ništa, braca moj, ništa. Ma brate, znači, nema tu nema priče. Nema ti priče. Nemo šta ja i ti da razgovaramo. To je to, brate, to je to. Brate moj. 9 kilova, šta sam Opa. Šta da vam kažem, mislim ovo je stvarno, znači... Ne.